Muraho neza, turabasuje mwese aho muherereye, twizere yuko mumeze fresh. Abari mu bihugu bitandukanye mwese, abari muri Amerika, muri Congo, mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, mwese, Australia, Canada, Ubwongereza n'ahandi ku isi hose, turabaramukije cyane ngo amahoro y'Imana abane namwe. Rero natwe hano turi tumeze wanene fresh. Uyu munsi tugiye kwibukanya ibintu by'iwacu. Tukumbuye iwacu, tuza twicara tukatekereza buri munsi, ntabwo tuhibagirwa kabisa, nubwo tutahicaye kubw'imibiri ariko imitima iriyo kabisa. Dukumbuye abantu b'iwacu cyane, turabakumbuye abantu ba ruguru mu Minembwe, abantu bo mu Bibembe, abantu bo mu Mibunda, abantu bo ku Ndondo, abantu bose b'iwacu turabakumbuye cyane cyane ku Ivuko Nyabaremba. Aho nawe uvuka no mu Gahwera, abanyagahwera mwese, abo ku Musingi, Nganji, mu Mitonde, muri Kadeza, mwese yambu ni umukobwa wanyu, ubazirikana kandi ubakunda cyane cyane, ukunda aho yavukiye, ufite n'ifyeri yo kuvuga iyo yavuye cyane ku isambu. Rero turabasuje mwese aho muherereye. Uyu munsi twashatse kwibukanya bimwe mu bintu bigize iwacu, bimwe mu nzuzi zigize iwacu, uturere tw'iwacu, ibihingwa by'iwacu, kuko hano ntabihaba. Siko bimeze? Ko kuvuga ngo iwacu k'imishiba. Hano hari imishiba wari wabona? Imishiba si igihingwa. Ariko ni ibimera. Ariko hano ntayo ndabona. Biramera. Hari ibintu bibi iwacu bitaba hano. Bimera mu butaka. Iyo nyine nari mvuze nka example y'ibintu biva mu kuzimu bitatewe ariko bikamera iwacu. Nyine ibintu by'umwimerere. Siko bimeze? Hari ibintu byinshi. Ngaho banko twibutsaga wowe bimwe na bimwe. Ibintu bihingwa bidahingwa. Warubajije ibihingwa bikunda guhingwa iwacu mu Minembwe, mu karere ka Minembwe. Iwacu mu Minembwe baza bahinga cyane cyane, higanje ibigori n'ibishimbo. Ibintu bibiri nivyo byiganje mu Minembwe. Mu karere ka Mibunda higanje ibigori n'amateke. Amateke sinibuka neza nimba ari imyumbati n'amateke. Mu Gahwera nico kimwe na Minembwe. Hagasubira hakaba akarere ka Ndondo, cyo hagati na Ndondo. Cyo hagati baza bahinga ibigori nabo. Ese tukiraho reka nkubaze, hanyumva bavuga ngo muco hagati ni hehe? Muco hagati ni hakuno ya Gwerera, ni hakurya za Gwerera zombi. Iyo wambutse Mikenke gucya wambuka Mikarati, uza uca mu Mikarati, ugakomeza uca munsi ya za Kamombo, uca za Karumyo, wambuka za Bijombo. Hano hagati nico cyo hagati. Hanyumvaga ngo muco hagati simene gico hagati, imbari hagati muco hagati. Urumva ico cyo hagati. Ndondo nyine izamitangirira hakugenda ya Gwerera. Ndondo yose yiganjemwo ibigori n'ibirayi n'indofanyi. Nivyo birayi Kinyamurenge. Ibijumba by'indofanyi. Ibirayi nizo ndofanyi. Ibo ntibagira bino bijumba by'ingozi. By'ingozi nizo guhekenya. Nico kintu ciganjemo. Ikibazo cyawe kirasubijwe.
oye numva ari byiza ariko numva cyane cyane mu Gahure niho bahinga ibintu byinshi, bahinga ibigori, bagahinga imyumbati, ibishyimbo n'indofanyi, akarusho n'ibitoki. akarusho kaba mu marango gusa amwe kimwe gusa akarusho gahaba mu Minembwe bagira ibitoki ico marango irusha abandi guhera abantu bo kwirumba ba Rutigita ba Kivumu za Gahwera Masha mu Masha Rutigita na Masha nico kimwe hararebana hose cyakora hose na Kivumu ni hamwe na hepfo kwa Nyamerenga baza bahinga ku myumbati yego kubera begereza amatenga nyiri hepfo habigitaka ciza ceramo imyumbati zuko nabo ari hafi ariko nyine haba ubutaka bwiza bweramwe imyumbati yego niko karusho ariko abaza bahinga amateke nabo baza barayagira hari bamwe bahinga yo gusoroma igitiga hakaba abandi bahinga ayo kujya nyine harabamo amateke ukuntu kubiri yego haba mwamwe yo gusoroma ibitiga nandi yo gusoroma yo gukora n'ayandi baza bateka nandi ndakeka kuko simbizi neza cyane ariko Rubembe nayo yiganjemo imyumbati. Rubembe irimo kubiri irimo za Magunga hakaba za Biyogogo azamugorore ariko cyane cyane abantu ba hano za Magunga Magunga ya mbere n'Amagunga ya kabiri nepfo za Nyarugusu kuza ahantu henshi bazaba nduwa ruguru n'umunyamurenge wa ruguru baza bahinga imyumbati n'abandi barayihinga ariko baza banyuzamwe n'ibigori kiriya hirya za Kabembwe za Mugorore baza bajya Gatimbo niyo mpamvu bazaba ngo Nyabembe ngo zarisha ngo hurure ngo isosi y'igitiga kubera ko oya ni commentaire gusa bagira ariko Rubembe niho abantu bagira isombe ryinshi kubera imyumbati nubwo ribuze ino hagasubira hakaba n'imyumbati. Ikindi kibazo ese ni nkizihe nzuzi zizwi mbese cyane nyine mu karere ka Minembwe cyangwa se mu karere k'iwacu muri Sud Kivu mwovuga cyangwa se no ku mashuri biga nkuko twiga ngo kuko hano bavuga ngo Mississippi Missouri izi nzuzi nyine zine tuzi zikomeye ni ze nzuzi z'iwacu nyine wovuga umuntu agahita amenya nk'abantu bakuru babaye bagahita bavuga ati izi nzuzi kabisa n'izi wacu nizihe ushobora kutubwira bivanye n'ahantu abantu bagiye bagira inzuzi zimwe zisa n'izizwi nyine Minembwe bagira uruzi rwa Gwiko ni nka international Minembwe irazwi hagasubira hakaba uruzi rwa Minembwe ariko urwo ruzi rwa Minembwe nabo rutembera rwinjira muri Gwiko niyo igigwa Gwiko kubera yinjiramo n'inzuzi zose none ikaba nini ikaba Gwiko mu Minembwe hano hagati mu Minembwe haba Gwiko hagasubira hakaba Minembwe ko hari akiziba hakaba kuzi ka Gatoca nikako kuzi nyine gafite nk'akazina kayo uretse utundi tuzi nkuta abantu bamukiraho n'amaguru nk'ikiraro n'ikiraro batambika uduti ndacari ko ngwarura akarere iriya hirya mu biziba haba uruzi rwa biziba nyine noneho buri karere kageraga uruzi rukahitirirwa habaza bahinga uruzi rwitwa Gahwera twebwe ndaza kubigusobanurira aho tugiye ino hirya muri Karongozi ku Kabingo haba Kabingo no muri Karongozi nyine ubwo ruzi rwa Karongozi ruza ruca nyine muvovo wabo haba uruzi rwa Kabingo oya teba uruzi rwa Kabingo naringize ngo nyumve nimba keruke yagwibuka hari uruzi rwa Karongozi akandi kuzi kaba mu Rutigita
kazwi kubera mu Rutigita niko kwirango baza bakita Nyapoco niko kuziga haba konyine twagiye ariko uzuko ariko nyibutsa kandi kazina kiwacu twagiye twari tugura uruzi rw'iko Nyakajaga mu Karingi nyine haba uruzi rwa Karingi nibwo ndagira ngo ruza rutemba rwagera epfo ukabona kuba Minembwe ngo bararusangiye ubwo ruzi uhaye uvuga wowe turiya tuzi two kutambikaho uduti nyine two mu gishanga n'ituriya two kw'imfunsi ndagira ngo kuko n'iwacu mu Gahorera ariko izo sinzuzi zizwi izo sinzuzi tuko turavuga inzuzi zigira ko tuzina nyine zinini zizwi Mibunda igira uruzi rwa Mukuru ruzi simpanyibuka n'urundi hagati yaho za Rutigita epfo Musika na za Rutigita haba uruzi rwitwa Matenganya twagiye Mibunda z'uruzi rwa Mukuru ruzi na Matenganya naho iziviri ya ruguru tugiye mu Karingi bagira ubwo ruzi rwa nani rwa Karingi tugiye kandi Burundi ruzi rusa nkaho rwegereye urumva nizo kabisa ziranari tugiye muco hagati Mikenke na Mikarati bagira uruzi rwa Mikarati rwa Mugeti bagira uruzi kompanja bagira Rwerera none se wowe ibyo bintu wabimenye byose abantu mumbabarire kuko nari nibagiwe bino bintu wabimenye kubera vuze inzuzi nyinshi biragira hariya hari Rwerera ukava kuri Rwerera hagasubira hakaba indi Rwerera ya Bijombo hagasubira hakaba indi Rwerera ya Bijombo ni nkazo nzuzi zisa nkaho nini hari urundi wibagiwe Mutambara sindageraho Mutambara n'uruzi rw'Ibubembe hariho Mutambara iri hano hagati yini wacu za irepfo nyine Ibubembe ariko uvuye za Rusuku mbere yuko wambuka Ibubembe za Magunga uca muri Mutambara Ibubembe n'abinzuzi bagira bagira uruzi rwa Mutambara hariya hirya bagasubira bakagira uruzi rwa Rwingi bayambukira ahantu henshi ariko iyo nzi ni ukwambukira hano mu Rurimba nibwo ruzi ruhaba runini rwa Rwingi nkizo ndumva none kukiri muto izo nzuzi naho hantu hose wewe wagiye uba buri gace kose byagenze gutogera ngo umenye ahantu hangana gutyo gusa sindi mutoya iwacu hose ndahazi hose twavuga udukomero tukavuga ibishanga tukavuga n'inzira z'udaharirana mu dukomero ahantu hose nje ndahazi nduwa ruguru iwacu ni mu Minembwe mihana hafi ya yose mbese wanyu no mu Gatanu ni hafi ni hamwe na tugenda n'amaguru buri hantu tugenda n'amaguru isaha imwe yari hagufi urumva wageze uri wanyu ukabona nka pikipiki itambutse iwacu tubona Suzuki ca ku Murambi gendera yageze Kabingo kandi mugashururuka ngo mukaja kwireba sinzi nyine ko abantu bagishururuka ariko nkakera kose twaka turangiza ikinga tukiruka ahubwo tuja guhura naryo
haba ikinga ni Suzuki. Suzuki ni moto? Isuzuki iyo muza muyirangiza kuko ntimuza muyikurikiriza ibasiga. Ni moto? Ni moto. Ndumva iwacu ni heza kabisa, afite n'ibintu birenterese kubyumva cyane iwacu abantu bagomba gukunda iwacu. Umuntu asigaje kwibwirana akamavuga ngo twabaga cyangwa ngo njewe ngo simpazi kugira ngo bumvega ngo ni umunyakizungu. Kuri umunyakizungu ahubwo kuri irengagiza iwanyu. Nukuri muganda mureke kwirengagiza iwacu. Umuntu wese agomba kuba fiere y'ahantu abavyeyi baturutse. Niyo tuva nimba twaranakuriye mu mahanga waba warakuriye mu gihugu cyacu cyose ariko imuhira ni imuhira. Abongereza bavuga ngo home sweet home. Taheza nk'imuhira ntaharyoshe nk'imuhira. Ibintu byose mu rugo nyine ufite proud y'ukomoka kuko naho wita ko ari imuhira nabo ntibagufata ko ari uruwaho. Sasa abantu baza bagira ngo kuba mu buhunzi ni ukuba mu makambi. Kuba hanze y'igihugu cyanyu ni ukuba uri impunzi. Ube mwishoboye ube mutishoboye mwarahasuhukiye. Umunsi ni umunsi twese umunsi ni umunsi mwotaha kandi kumenyekanisha igihugu cawe. Buriya nta muntu uzuba waca igihugu 100%. Hano abantu bari mu kuvuga ngo turi abanyamerika ubonye ubwene gihugu bw'abanyamerika ariko ukagira ngo uri umunyamerika ku gipapuro ariko turi umunyamerika mu maraso. Turi abanyamerika ku byangombwa siko bimeze se. Uyu munsi tugiye iwacu tugiye nyine dusubiye tugenda ariko nk'abanyamerika ariko amaraso yacu nta ikinyafurika nyine n'ay'abanyamurenge. Ngiye kugukosora. Uno munsi turi hano dufite ibyangombwa by'abanyamerika. Abanyamerika ku izina ariko ibo tibadufata nk'abanyamerika badufata nk'abanyafurika. Twe tukanga kubifiringa ko turi abanyafurika abakongomani nyine urumva ibo ntibazi rero umuntu yaje kwibwirana akamavuga n'urugero twari dutanze ngo yakuriye mu mahanga ngo yakuriye ngo bakuriye Uvira ngo bakuriye mu Rwanda ngo twabaye i Burundi twabyirukiye i Burundi mu nkambi tagiteye isoni kuvuga ngo wabaye mu nkambi ariko twebwe tasoni biduteye ari mu nkambi hayo baradukujije hariya kuja kuvoma kubasoda gutonda kuva saa 9 za nijoro. Rero kugeza saa 2 turi abakongomani cyane rwose. Rero ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi cyane kumenya iwacu gusubira mu mateka y'ibintu by'iwacu mu by'ukuri ndetse tuzogeraho n'ibihingwa n'ibiribwa nyine nk'ibintu bakunda kurya kubu nyine ibihe bagezemo ndagira ngo nyine ko baratera ko barasarura sinzi kubera ko nyine nanje ngize igihe ibigori biraturitse cyangwa ko bararya igikongo. Ibigori biraturitse duturikira ngo biturikiye ibigori biraturitse ubu nyine numva bituritse bireze umwaka bazavanga biraturitse kureza ubu nyine ko barahinga ibishimbo igikongo bazagihinga kizakivamo mu kwezi kwa mbere kwa 12 kiba ceze bamwe ibya mbere. Oya ni ukuri ngaho mukomeze mushishikarire kwiga ibintu by'iwacu imico yacu tube proud yabo turi abanyamurenge tuvuka muri Kongo nubwo twaba twaraciye mu bihugu bitandukanye siko bimeze. N'abana bacu tubabwira abo turi pano kumugura gusa ngo turi abanyamerika kubera ko nyine ufite ubwo bwene gihugu cyangwa izo mpapuro zibigaragaza ubabwira uriwe ubabwira ukomoka ubabwire ndetse n'amateka yawe kugira ngo bakure nabo babishira mu mutwe wabo kuko bizabafasha nibamara gukura. Rero ku bantu mudukurikirana mutarakora subscribe ni ukuri mugende mukore subscribe musharing ibiganiro byacu mukore commentaire muza mutwandikira muri commentaire nubona ikiganiro tubwire izagufashije ibyo twavuze nienda twacuritse cyangwa se twihenzeho udukosore siko kuri muduhe n'ibitekerezo ibyo mushaka ko tubabwira cyangwa se ari umutumirwa mushaka ko tubazanira uvuga ku bintu runaka nk'ibintu by'iwacu cyane ababizobereyemo dore dufite ko
abantu bazi ibintu by'iwacu cyane, ari ibintu bijanye n'inka, ari ibintu bijanye no guhinga byose. Ahangaha ni kuri channel yanyu mwese, ibintu byose biba bihari. Rero murakoze, sinzi ko hari kandi wokongera kugusoza. Turabashimiye abantu bose badukurikiranye. Imana ikomeze ibaheze umugisha, kandi mukomeze mudukurikirane mukosora uko bimeze. Murakoze cyane. Mugire ibihe byiza.